Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, курс валют көрөрмандары, саламатсыздарбы? 22 июнь 2026 жыл Бишкек алдыда банктарды көргөзүп беребиз. Өтө ылдый алып, кымбат сатат экен банктар. Кеттик, бирден тырс лайктадым басып көрүң. Туугандар, мынакей элдик банк. Бул жерде долларды 87.30 тыйындан алат, еврону 99.90 тыйындан алат, рубльду 1.12ден алып 1.20дан сатат. Тенге 0.17 тыйын. Банкта аябай төмен алат рубльду, туугандар. Бул не деген элдик банк деп жазып коюптур. Мынакей. Туугандар, бул обменкада доллар 87.50 тыйын, евро 100 сом, рубль 1.16 тыйын, сатуу 1.17 тыйын. Бул СылкыБей, доллар 87.50 тыйын, евро 100 сом, рубль 1.16 тыйындан алып 1.17 тыйындан сатып атат. Туугандар, банкта доллар 87.30 тыйын, рубль 1.14 тыйын, сатуу 1.20. Бул банкта доллар 87.40 тыйын, евро 99.70 тыйын, рубль 1.14 тыйын, сатуу 1.20. Бул жерде доллар 87.40 тыйын, евро 99.80 тыйын, рубль 1.14 тыйын, сатуу 1.19 тыйын. Бензиндин баасы 92.80 сом 40 тыйын, 95.87 сом 90 тыйын, солярка 94 сом 80 тыйын. Партнер нефть, солярка аябай кымбаттады, туугандар, караңыздар.